Kia ora e te whānau, nau mai ki ara taua, ko ia tēnei ko taku wāhi mahi, e ri kua tai mātou I ngā waiata, I ngā mahi katoa, hoi no, nau mai, piki mai, ara mai. Tuku ana o ku whakaro ki te ao, yo. Kei noho au ka mataku, I have to say, yo. Hoki ko muri ki te noho moho o tuatahi, I au e tahi hopu oro I te kānga, ka noho au ka rikoata I e tahi waiata, I ringi kaori I a te whakaputa ki te ao. I noho noiho, hei mea whakahairiko I ahau me tōku anō whānau, ne? Ala, ka tai rawa mai nei ki tēnei noho whakamoho ao, ai ki ahau ki taku hoaranga tira, ana, koe nei te tahi o ku whāinga, kia kaua mau tia tēnei noho ngā tahitanga o mātou. Ara, nā te mea kei a mātou te wā, e harai te mea he nui ngā aupehitanga o waho, e tika ana pia kia whakaimi mai, kia whakaputa I etahi kaha ki tēnei whakaimi ngā waiata, ana whakaputaina ki te iwi Māori, ki reira tohe mai ai, ki reira whakamiharo mai ai, aua hoki e rangi. Ko te tangi tēnei a tā mali, kauara e tukuna kia kurangi a koe e te iwi tauri. Ngā whakaro. Kei noho tātou ka whakaro, me noho te whaikōrero ki te marae mahe nei, ki au, ko te whakairo I te kupu, te whaikōrero. Ki au, ko te whakaputa I o whakaro ki tētahi, tuhinga ki etahi pai, etahi pairewa Pāho, he whaikōrero anō I rā. Ana, koe nei noiho o ku whakaro kei te kia hau ki a tātou. Me mutu pēr tā tātou whakawhaiti o tātou whakaro ki te ki o mo te marae nahe nei te whaikōrero, nā matahi, nā marua, e ki a nau, kei ia tāngata tōnā no whaikōrero. Ko tahi tau ahau e tuhi whakaro ana, me pērā pēr te kōrero. Nō reira, tairoa mai nei ki tēnei wā e whakatakotoria I ahau ngā kupu ki hei waiata, kua whakaemi mai au I ngā whakaro mai ngā tau ko taha ake nei. Nā reira I ahua random ai te noho e tahi o nei kaupapa. Me pehera, e ngana ana ke kaua te on pōri e kuhu mai ki taku au koa me pehera. Kamutu, ko ngā waiata pēnei me pehera he kōrero moku nei anō, mō oku anō wheako, mō ngā taimahatanga, e haere ana I roto I ahau, nā e whakapono anau, e haere ana I roto I a tāua te tāne Māori. Kia mōhio, koe koutou tātou, e haere I te mea noho takitahi ana tāua I roto I tērā taimahatanga, kei roto e rā whakaro pōuri I roto I a tātou katoa, ana koe nei noho ahau I te wai tuhi au I a me pehera, I te ahua pōuri ngā whakaro, nā reire ki me pehera. E ngana ana ke kaua te au pōuri e kuhu mai ki taku au koa. Define your style of rap, because listening to some of the waiata or listening to that mixtape, there's a specific style. I just do what I think is cool. And so I'm my own biggest fan. And that sounds quite whakahihi, but I've listened to it and I'm like, yeah, that sounds cool. And then whakatakotoria. Me mōhio ke tātou, ko tātou anō o tātou ake rangatira, ko tātou anō o tātou ake kai whakahare, kei a tātou anō tō tātou ake mana. And the more we can do that and the more that we can whakaputa, waiata, raps, Pāho, whatever it may be, with that in mind, the better it is, I reckon. One of the reasons why, I needed to get it out quickly is because all of these kura kaupapa kids that are coming out with like the meanest reo, they're gonna bring out their waiata, and then old Matua Chey's gonna be kicked to the back benches, so I needed to bring it up before they did. Koe nei noho te mea tuatahi, koe te mea tuatahi. And how long did that take, the whole process to compile these waiata and put it into a mixtape? No, in terms of the whole recording process, though, it wasn't that hard, to be fair. I recorded it all in our spare room, and
I don't know, however long lockdown was for outside of Auckland. So 2 weeks, 2.5 weeks from go to woe. Te whakateitei ki arongo I te maure, tai atu ki ngā tipi o ngā kaure. Whaikōrero Raps, and this is how it goes. But in terms of the length, like I said, I've been loosely writing kupu for ages. So, you know, these are just combinations of some new and some old stuff. And sometimes ka rongo ahau I te rangi, I'll hear a beat or whatever. I'll be like, yo, this is the jam here. I'm going to talk about this. And sometimes, you know, ko ro e pupuri ana te tahi momo wairua I roto I ngā kupu. So I've been trying to find rangi that fit to that wairua. To be fair, I was actually quite surprised at how easy it was. We've released waiata with YouTube and stuff like that, and we've had to go through a big process. I just wanted to see what it was like just by someone by themselves and to see how you could do it. And, you know, I would recommend more and more of our rangatahi, more and more of our whānau. It's pretty easy. Nō reira, koe nei au e ki nei, he nui ngā huarahi, e putai te whaikōrero ki te whaiau ki tō marama, anei te tahi tūahuranga, e āhei ei tātou, ki te whaikōrero, ki te whakairo I te kupu, ki te mahi I ngā mahi a ngā mātua a ngā tupuna. Māngai e taurima. Ia te riri, o uri uri, hina tōreiti.